Dodaj gas, kući čovječe. Sad će nas udariti. Došao si neki posao dobro? Šta kažeš? Stari je nazvao. Ma taj se nije za nas interesirao već godinama. Čudi me da je sad nazvao. Da, ponuda je vrlo dobra, inako smo u financijske probleme dobili. I kad dolazi ovaj par iz inozemstva? Brod ulazi u luku Gruž i veže se. A idemo mi njih pokupiti. Nema tu paziti, on folk glas. Njemu. A da odnesete lijepe uspomene iz grada Dubrovnika. Naravno, jer sve je prelijepo, stvarno je sve prelijepo. Nemam riječi. Kako vi tu firmu imate gore? To vam je firma za nekretnine. I koliko dugo već se vas dvoje poznajete? Na 4 mjeseca, ali ja mislim da je to dovoljno za nas. Oni prvi 7 žena smo nekako lako smaknuli. A kod ove Laure ide to mnogo teže. Kao da je čuva neka druga sila. Ti ne vjeruješ ni Boga, a kamoli u neke magije, neke slične stvari. Ja vas moram nazvati jer nam dugujete već 3 neisplaćene rate za vaš auto. Šta je zabrljio to tamo u Španiji? Šta ja mogu, ja sam imao kocku od auta, oni su imali terence. Tu ti stoji 50.000 eura. To ti je zadnji posao za mene. Što je ovo, što se događa? S nama si se našao obračunavati, kretenu jedan. Ubit ću te! Ali otkad sam prije 1 godinu dana izgubila svoju kćer u jednoj prometnoj nesreći, od tada sam počela ovako više duhovne stvari čitati i to me strašno pogodilo, ali mislim, zar niste i vi primijetili, ako ste duže studirali ovu religiju, da u sve 4 religije svjetske postoje dosta sličnosti? Sličnosti? Pa ako mi ne vjerujete, sad ću ja vam pokazati te 2 knjige.